Asfora Media Group, koju gleda Srbija, region i svet. Evo poruke gradonačelnika Loznice. Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača danas na dan Svetog Damjana i Kozme, Sveti Vrači. Uz veliku zahvalnost za nesebična dela i brižljivost lekara i medicinskih radnika našeg grada, čestitam vam slavu posvećenu svetiteljima Kozmi i Damjanu. Ponosim se herojskim odnosom, izdržljivošću i humanošću u teškim danima virusne pandemije koju bismo bez vaše podrške i kao država i kao lokalna zajednica mnogo teže izdržali. Dajući nemerljiv doprinos zdravlju građana, kao svi znameniti ljudi Loznice, ispisujete život u vremenu čiji će tragovi imati prepoznatljiv značaj. Ništa nas ne čini tako jedinstvenim kao nevolja pred kojom smo se zajedno okupili. Pored stvaranja boljih uslova za rad i zbrinjavanje pacijenata, lično ću se zalagati da se vaša misija finansijski neprekidno nagrađuje, unapređuje i podstiče kroz stručna usavršavanja, jer zdravlje je najveće bogatstvo. Čestitam vam slavu Svete Vrače, Kozmu i Damjana, rodonačelnik grada Loznice, Vidoje Petrović. Bravo.